Molweni, sanibonani. Siphinde sinamukeleke kolunye uhlelo lwayo ke iDurban Network. I am your host Sabel Umfoka Ndabase. I think of lately you guys have been wondering ukuthi i-trip engaka ibuyaphi. Ubani kahle kahle lo senza sibe grand, sibe bahle, sinuke kahle, sigqoke kahle, sibe top kanje. Namhlanje nginiphathele ulwazi insizwe ebuya le eBizana endaweni ekuthiwa ise Kuseldek Holt. Oldek Holt. Yeah. Oh, Oldek Holt. Yeah. Waso usokile Kunyanzelekile. I think it's 7 years now. Kade ngasuka mhlawumbe ngabe nina 15 kanje. Dala ngayenza. Kunjani lapha entabeni? Ayo information ayikhipha. Awumnandi la umani nje kudliwa kamandi yabo. Yikho into engatholali babo kuwena uzobona yabo. Hawu ndoda sinokubuya abanye bekhala bethi kunzima lapha abanye babaleke beqe why ka? Hayi mhlawumbe uye ngekho ready umlo ingaka egcina sethi sebo sehamba. Because yabona uyazi ba for sure ngeke uye lapho kuhlela amajitoto ucima ungaexpectana la same applies nasejele nje abantu basuke befuna ukuhamba kodwa sixelelwa kwenzekani yabo kuba into ekanjalo nje nama ufuna ukwazi ziyele nathi mase silala sakhipha information nathi sebenza lesinikwe manje ungamkhuthaza uthi nje umuntu ongakayi khona mhlawumbe odoubtayo naloko nje ukuthi ish angamkhuthaza ukuthi yabo eyande kumele kube yinto ephuma kuwe buyafuna ukuyoka nawe ingabe into engathi ipressure evele ebantwini kanje because nami abantu ondangasibam mhlawumbe abantu enikhule nabo bahamba kuqala kunami kodwa then ndalandela ke ngenyanga elandela ngesizini elandelayo yabo hayi ukuthi ngiyanzelekile ukuthi umele uye yabo mawufuma ungafuni ungangaya konke compulsory because mase silanga ngaphandle sonke sazifanele until uzuthethe namuve ukuthi yasho ukuthi ndaya but wena nje mhlawumbe izino ngathi wazifunda khona mhlawumbe ezikuncedayo empilweni just to keep going. Hayi no zikhona ezifundiswayo pha ezibaleni nanokuthi suke kunguwena ufuna ukuva noba uya nje just because ubona abantu besiya nanokuthi uyaya kuba ukhona into ofuna ukuyifunda yabo because zikhona into ozifundayo ngendlela ukuthi impilo iphila kanjani nanokuthi uzazi mawungumuntu ba at the end of the day uze wedwa emhlabeni yabo nento oyenzayo izobe ibhekene nawe noba bangakhona abantu around you kodwa ekugqibeleni nguzobe into ingayo yabo so into ezikanjalo siyazifundisa nje uyazixelelwa hayi ukuthi uyazifunda nje yabo ne physical form kodwa at the end of the day zizinto owazi ukuthi mase uhamba uhlaziya uvale ndake ndayixelela ubanyana life ini kwenziwa kanje namanje mawungumuntu owazi ukuyihluza into ethethwa ngumntu yabo kuba kanjalo. We've been told kakhulu thina sihlala eKZN ukuthi ngale emampondweni elalini kakhulu uma ngabe ungayanga entabeni you are nobody uhlala nabafana abancane noma somdala. Is that true? Yonde oyenziwa yonde ngoba ine pressure ngaphandle njengoba nje ladaza kuyonde compulsory because if mase umdala ulingana nathi asikwazi ukuthi ambohlala phana ba at least singawenzela into yakhe ecaleni ekuhloniphisa wena hayi wodwa ukuthi uzohlala nathi kodwa ungaze kube ngathi ulingana nabantwana because yabo kumele kuphinde ihloniphane ba kanjalo. Hayi ukuthi usungengomuntu nayo kasho ukuthi udecide lungayi. Ulwazi lukhele right? Lakini lwazi lakini esinayo who's fashion designer uyena ke bafethu stripper njengoba ubona ukuthi lately sinuka kahle si grand nayo insizwa I come from a well design tradings. Yes, well tradings. Well tradings. Ilebu yakhona ke yona ke inkampani esebenzisana nayo these days
ukuthi istylish sibe bahle la kwi Durban Network mfowethu. Without wasting any time awusilandisa uqale nini kulomkhakha and how has it been so far? Mina ngayibeka lento lena ngiqale kahle ngiqale ngebrand le nje ukuthi uprint emntwini bese uyathengisa impahla. Yes sir. But bensesesikolweni bengu 2022 senze umatric yabo. Because nalapho beningumuntu oye yabo most of the time ndiyathanda ukuba active emphakathini anguwe umuntu odlalela endlini nangikwazi nokuhlala endlini. So inhlahle ukuthi uAnti amandithengele iPhone yabo. Yes. Esikoleni kuye kwenze ukuthi bengindimi ndodo nayo. So most likely abantu abasesikoleni bathanda ukufota kanje. So mina I turned that into a business. Ngafota ngemali wangale iPhone. Yabo. Ngoba into kanje so hamba ndabona ukuthi khona ibrand la khona into engakwazi ukuyenza ngemali because sendiyakwazi ukuthi mandisendela umuntu siyakwazi ukubona istatus zami. Yes. So mina manishaya ibrand ngifote ngayo ndiyiposte kwi-status na Facebook abantu babone since umuntu uye waba nenumber because benzomsendela izithombe. Yes. Asosabona bakhona into ethengiswayo athenga ibrand kube kanjalo bese ngiqale nami ndiyidayisa. So kwahamba nasuka lapho ke sengiqedile ukufunda esikolweni ngeza la eThekwini. Yes. Ngafika ke eThekwini ngazama ukufunda college yabo Springfield kanje sihlanganisa impilo. But then ngoba ke yabo ecollege mambala amathuba ukuthi ungapasa nje fully. Yes. Yabo. So kuhambe ndafunda ndafail ama-term ambalwa kwanyanza ukuthi kumele ndikhokhe imali at that time anamali. So I quit isikolo. Ngahamba ndafuna umsebenzi ndasebenza somehow. Yes. Mhlambe 1 year nisebenza ngiqala ndabuyela kwi-branding. Yes. Print impahla ndavusa ioffice lami namajita athile yabo. Kwaya ke because uyazi bamahlangene sibaningi sibabantu sisebenza sibaningi. Yes. Khona la siphinde singavani khona mhlawumbe uza ne-idea right wena umunye umuntu angayiboni ngeyondlela ngoba naye imali usuke icingela indleko zakhe yabo. Yes, yes. Mina ngicingela ibusiness yena ucinga ukuthi endlini kumele kudliwe yabo. So majita nisebenza nayo sahamba sahlukana ngingazusho ukuthi ihlukane kabe kanjani because andifuni kwisystem asomnye umuntu yabo. Sahlukana kanjalo ndavusela ami office nangona nalo belizanya because ayikho imali kahle kuprinting iza nje nanokuthi kube uyaziwa yabo. So ndaqala ke iprinting le. Yes. Ndaduma ngayo ke printing ngisebenza ngayo for like unyaka mase ndabona ukuthi because ngifika la ndake ndazama ukuthi ngifunde ukuthunga. Yes. Ndaqala phansi ndathenga indwangu ndathenga umshini oyi1 alapho second hand nje wawubheda yabo uqala sikorokoro yangcola even if ufake ikotini ecaleni uyakhwaza yabo. Yo. Kanama customer yabo. Kodwa hamba ngoba vele elifeini akufuneki kuloku nje kumele uhambe nge-step by step ungazufuni into ekude. Ngamele nje qale la yabo. So kwaba kanjalo ndathunga izikipa ezimbalwa ndaziposta yabo. Zazi abanye mabefika abantu bafike basose bazithenge mhlawumbe umuntu beyemcimbini ezoprint mhlawumbe iskipa ezosibhala ongcobo kanje asosabona iskipa esiright ave athathe isangasasiprintisi yabo. Baqala kanjalo ke le journey yokuthunga kwaba into kanjalo. So istishi sakho noma ngolimo olula indlela owenza ngayo ama designs akho inspire yini okanye yini lothi moyibuka ubona ukuthi le indlela yami signature yami le ozobona nawe ukuthi ayi lo awulwazi lo. Awuna most likely noba ungazibona izikipa zami sibaningi sikula kwi-fashion yabo especially la eThekwini baningi abantu abadume ngokuthunga yabo benza izikipa same ezami. But then ezami ndinipika indwangu engizozisebenzisa
Nawukuthi mawuzibheka indwangu zihlukile zona kuyindwangu ukuthi wakwayibona esikipini sabandle kuba indwangu nje obonayo uyayiqala uyibona that's why wenza ube ngathi uhalela uyithenga. Yes. And if noba ungahamba nje publicly ubone iziskipa in design iyafana kodwa mawubheke sama mawubheka la ukhola wakhona awuthengwanga oqala siwakhe from scratch thina. Yes. Amaqosha ezikipeni most likely abayi3 mawubheka la ezami zibayi2 kuphela. Yes. Ihluka kanjalo kodwa most likely ziyezifane phana pha because abantu ngosebeyakwazi ukuthi mabezothunga baqale babheke la kwilento zami abanye babheke o Facebook bathathe same design kodwa siyilo yona because sonke sifuna ukuba nemali at the end mele silale ehlile sonke akuyona engazi ukuthi i-competition engasixabanisa singabantu yabo ba into kanjalo kubantu kakhulukazi asebethenge impahla zakho since uqalile especially so ngapha esayidini lokudesigner impahla zakho bathini njengomsebenzi wakho so far? Ama-reviews akakabikho ama-reviews abhedana ngaphandle kokuthi siye sadelay ukuthi simenzelini umuntu yabo kodwa akazi mhlambe kutheni postiwe ndiye ndathatha imali yomuntu ndangamenzeli into zakhe yabo mina umsebenzi wami nje ulo ndiwenza ngendlela ehlelekileyo yabo nanokuthi anamanye ezways ama-reviews angathi ayabuya ngama-reviews ukuthi mhlawumbe umuntu ukudu ode kude athi yena ugqoka usize 36 ebhulukhweni mase lifika ngala kanina suppose bangi-38 mhlawumbe uye wakala ngejini ayigqokayo because amajini anwebeka yona ngeke ube nasho ngama-reviews anjalo nje kodwa alikho i-review elike libuye ngokuthi mhlawumbe skemile umuntu yabo hayi yenzi akakandenzekeli into kanjalo because in focus ku-business yabo ba into kanjalo. Yes, so i-family yakho I'm sure they quite aware of ispan sakho bathini guys? Mawuza family i-tough one ke because mina kahle kahle nila eThekwini ndodwa nje yabo full time. Yes. That's why ndi responsible kanje izinto ezenzeka around me because ndiyazi ukuthi akho backup endiyigcinile ukuthi makuwa la ngizengakwazi ukuthi nifonele ubana andenzele yona. Yes. That's why ngifocus kakhulu ekutheni zonke izinto zami zihambe ngohlelo. Ifamily ikhona kodwa yabo in terms of abazali no-oledi kuphela nalo lihlalela eGoli liphila impilo yalo nami ngihlala la eThekwini and it's not like manje ngijampele nifonela yena ngicela izinto kuba ndiye nje ukuthi manje ndimzama maniqinile emalini. Yes. Emakhaya ke hayi emakhaya kho bani batheni ekhaya yabo kukwelicala le time kuphela la khona abantu yabo le oledi jampile but ke nje mhlawumbe kulabantu osuka kubona that might be either auntie bakho noma cousin bakho nje it like bayazi ngalomsebenzi wakho baumuke khona ukuthi mhlawumbe nje okay cousin wakho hayi ntwana ngiyibonile i-drip yakhe I know uza grand mfana kithi mhlawumbe yabo umuntu kanjalo from family who are supporting structure nje ngamazwi not even mhlawumbe financially. Yes. Hayi lapho kuba ukhona ubhuda enzalwa naye yabo omdala kum because sibayithu vele kwi-oledi kodwa yena ukhona la eThekwini naye so kwanaye ndiye ndazama ukuthi ndimfake la kwelishishini ukuthi na mhlambe abe nguboss wami yena mina ndibe ngimanager because yabo ngendlela niseyintwana mina abantu bayakwazi uve baphinde bandithathe kancane ukuba ngiyintwana yabo so ngike ndazama umfaka nanokuthi yena ubhizi ngezinto zakhe siwakawazanga ukuthi abe yingxenye bakhona kodwa emakhaya bakhona most likely abantu basekhaya bakhona la eThekwini ayekho abantu abasemakhaya bakhona bazama abanye ukazini bayathenga nokuthenga kubo bayaprinta kubo yabo bakhonzela umsebenzi wami. So ngibuka amabhlukwe la mfethu ibhlukwe isikhathi esiningi mawenza le impahla ezinokuba formal ezikwazi ukufaka nase office why kakhulu uthagethe
that kind of design? Itarget babana abathanda ukugqoka nje izinto ezigrand yabo. Kanjani ngoba yabo mawubheka ezimpahleni endizithengisayo izimpahla ezifana nokuthi uyakwazi uya ngazo emcimbini yabo mhlawumbe uyo kwezi makulotyolwa kanje ube ngumkhongi kanje kanye makushada kube khona abantu ababakhaphileyo yabo uyakwazi uzigqoka lapho nanokuthi mawungitishale uyakwazi ukuswenka ngazo nje ube uformal ngazo yabo. Itarget isebantwini abathanda into ezikanjalo because abanye abantu abathanda ukugqoka into eziformal, even nabo abazithengayo abanye bafike bathenga ibhluke kuphela bazi uba bazogqokani ngendla kanye athenga iskipa azi uba uzozigqokela ijini lakhe yabo. Ingena noba kuphi ingena noma ikuphi. Mhlawumbe looking at where you are right now usuqalile, there's probably people that are buying from you and stuff. Baningi abantu asebegqoka into zakho la ngaphandle asebekhona. Mhlawumbe ke kufike yini emqondweni kuwena mawuzihlalela ukuthi one day yazi ngifisa impahla zami mhlawumbe ezingena ezitolo okanye mina self I wish to have mhlawumbe a branch mhlawumbe a workshop noma e Galleria Mall noma e Pavilion impahla nje kuthiwa impahla zalwazi lezi, it's a well trading design. Hayi into kanjalo iloko endithi even if undilele ndicinga yona nje uba izodi ifike nini, but I'm not giving myself 5 years because ngumjito osebenza ngesikhathi, so I'm thinking around 2 to 3 years yonke ezobe senzile if I keep indlela yami straight ningabe ndizibona nisezingxakini kanje. Kodwa itarget kuthi mhlambe 2 to 3 years because kulonyaka lo itarget bekukuthi improve kwi business le printing ukuthi nibe nayo yonke equipment yokuprinta ezokwazi ukuthi assist kwayile business because at the end of the day kumele sikwazi ukhokha ama rent and it's not like every day abantu bazolobe bethenga izikipa, somehow bazofuna ukuprinta yabo. So into engakwazi ukuncedisa ukuthi ngikhuphule equipment yangabe ezokwazi ukumita ama standards onzokwazi ukuthi noba ndithi ndiyaphuma la ndisebenzela khona nikwazi ukuthi ngikwazi ukucover ne rent kanje because at the end mele sikhokha ama bills. Kodwa nje itarget 2 to 3 years ngizobe sen right yabo. Itarget yami nje at the end. Ukhona umbuzo ngalapha? Mhlawumbe Lwazi ake sibheke kakhulu njengoba kade uchaza ukuthi baningi abantu la eThekwini abenza into ecishisifane neyakho. Sekukhona itrend engenayo manje abantu base South Africa uthola ukuthi sebe order izinto mhlawumbe njenganendwangu directly from China kanje. Do you see yourself mhlawumbe usufika kuleyo level ukuthi yonke into oyifunayo so you order international? Eyo level leyo nami into ehambe ifike because at the end of the day maso focus akwaba bantu last engakhona indwangu khona imithetho yakhona ehambe ehluke mhlambe kuthiwe ngonyaka kothengiswa le ndwangu next year ayisekho and abantu basayifuna le ndwangu kulonyaka same applies njengoba wenzekile kuVelboa le ndwangu le besidayisa ecow print le enkomo engathi ino brown iyaphela ngezitolo, so now asakwazi ukuyithengisa but kwi demand at this moment, so shothi sixhomeke kwabantu bazithengisa la. So nathi if singanayo indlela yokuthi siyilande le ngangcono wona ukuthi yabo na itarget nayo iba khona kanjalo manje inkinga ke zonke njalo idinga ukuthi siphinde sisebenzisane singabantu and kubanzima ukusebenzisana ningabantu makuyi competition because abanye abantu baya compete nawo bafuna ukusebenza hand in hand nawo because masingasebenza hand in hand siyazi baso benefita sonke because abanye abantu mabethenga bayakwazi ukuthenga futhi and if mina nayo opportunity ukuthi ngingathenga eChina ngakwazi ukuthi ufakele imali ndikuthengele nayo if manje inkinga abantu abaningi
mabefika bedibana nami senze into eyi-1 nawe sekuyi-competition akasekho akafisa ukuthi angasebenzisana nangazi ukuthi mna kahle nizama ukuwisa yena yabo uzodla umzila kunzima mhlambe asibeke nje la eThekwini for example bukeka ibhizinisi isiningi le yalomsebenzi enwenza. How is Eastern Cape? I know you coming from Eastern Cape. Injani yona i-reception yakhona bazigqoka into ezikanje are they buying from you? Why Eastern Cape iyathenga especially abantu abahlala le kumthatha kanje most likely abafundi nje koyusu kanje abafunda le cause badla ngokuzigqoka ezikolweni yabo. Yes. But then ngeke ndithi mention ukuthi baba semthatha because abantu abafunda pha abaningi akubaba bakhona basuka ezindaweni. Yes. But then mina ndisho kanjalo cause mase ngitrace down manje ngimsendele iparcel umuntu liyasho bali imthatha mhlambe ngophepha. So abantu abaningi bayathenga. Yes. And most likely mandithi nithatha greater abantu abathenga kakhulu KZN, Eastern Cape and as noma i-province naye kodwa iMpumalanga. It's a province. Yeah. Because yenze ukuthi uhlala endaweni njengo Free State and Free State noba iBloemfontein noma yabo iBloemfontein city yase Free State. Yes. Nabase Free State bayathenga yabo. So that means so sabalele impahla yakhe igqokwa across the nation. Ayathe la eMzansi ayichaphakile all mhlawumbe wena lwazi enye into masibuka le impahla lezi because sigqoke zona impahla zakho njengamanje ikhona yini into trademark ekhona njengelogo mhlawumbe ekhona la empahleni yakho either emqaleni or engalweni a certain label that is hidden somewhere elishoyo umuntu akwazi ukubona ukuthi impahla zalwazi lezi yayiba khona inama tags kahle mhlambe if analo mhlambe wena wakhawuleza wafika wabo usijahile kodwa mase sithunga sifaka itag impahla inayo itag ye-World Trading kahle yo ayo tag ye-World Trading i-World nje as i-brand World Trading ngathi inkampani i-brand kanje so i-brand yona ngokuyimela kwayo i-World. Okay. Okunye mhlambe sifuna ukuzwa ukuthi how do you plan siyazi ukuthi usuqalile mhlambe ngokuthi uqale uvakashele indawo ezifana nathi la ko Durban Network but then eziphi indlela oyiplanile ukuthi just to grow your brand because you need to grow your brand. We as now as a business person ukuthi it one of the primarily thing which will help you to reach a level of we reach. I'm planning ukuthi ndibane nabantu abaningi yabo abasebenza most likely aba ngathi bakhona nje la ku social media yabo. Yes sir. So nizokwazi ukuthi if khona into engakwazi ukuthi ngincedisane nayo ngayo because most of the time ngesikwazi ukuthi ngifisa ukuthi nibe kwi podcast yakho but I have to pay imali engayo. So if angikwazanga ukhokhe imali maybe ngakhona iservice engakwazi ukuthi hlangabezane ngayo. Ngiyafisa nami ukuthi nisebenze nabanye abantu yabo because nami ngumjita overbrater kwenye level because ne opportunity ukuthi niyakwazi ukuresolve inkinga yabo niyakwazi ukuyicinga niba mhlambe at this moment xa yene nalento and mina mhlambe ngidlule kule situation ekanje ukhona umuntu endimaziyo onganceda yabo because even bakhona amajita abo abaculayo kanje abakhona la ku social media baziwayo but nami ndiyakwazi ukuthi mhlambe makhona i-event somehow mfonele umuntu owazobe ehost e-event ngicelele umjita bangene noma mhlambe manayo imali noba ngo1k nimbribele ukuthi angene ngaze ndiyibize ngebribe la kodwa indlela yongena khona imsayine iyipa awazi ukuba khona na sikuthiwa waba ku ANC ngabe uyabribe nje
seyaba ihati metropolitan. Yeah, no ngiyakuthola lwazi. Enye into mhlawumbe esifuna ukuyizwa ukuthi kunezinto ezakhe inkinga zase South Africa lento esithi ama social issues and stuff. Mhlawumbe yini okuyenze wena to have a lending hand ukusiza mhlawumbe emphakathini siyazi abantu bahlwempa abantu abasebenzi mhlawumbe yipi initiative eke iyenze inkampani yenu noma ibrand yenu ukulula nje isandla ebantwini abadinga usizo. Hayi lapho ke izinto esingakwazi ukuthi mhlambe abanye abantu bayakwazi ukuthi bancede abantu baqale bayirecord yona. Yes. Yabo yona mina ndiyithatha ezifu uyanceda uma ufuna ukwazi ukuthi uncedile ubani yabo. But mina ndiyakwazi ukuthi mhlambe ndiyambona umuntu usazama ibusiness yabo. Yes. Uyafisa ukuba nento ezomzisela imali. So mina ndazi indawo ekuthengisa izikipa ndiyakwazi nokuprint mhlambe ndiye ndithini khona izikipa ezidayisa ngo-R20 nje plain. Yes. Uma ungathenga izikipa ngo-R100 okanye ngo-500 uze kumna ndikuprintele mahala cause ayisoli printing. Faka ama-cartoons kanje uqalisa udayisa ufaka abantu uthengise online okanye uthengise emgaqweni kanje. Yes. Ngiyabenzela abantu ngani nanokuthi bakhona abantu anibaqashileyo abala. Yes. Mhlambe even if angikwazi umkhokhela full time kodwa ndithi ndiyakwazi ukuthi ndikurentele ukudla ukuthole noba ngenyanga ake ngingakunika noba ngo-1.5 uright kanjalo list ikhona engikwazi ukuyenza nami because nami seyintwana yabo akhona engathi imali eza every time yabo ba kanjalo unabasebenzi nawo abasebenzi qashile by3 wabo abasebenzi nje abaqondile ukuthi nje full time even njengibani la bayasebenza as young as you are. Wow, that is great. Namhlanje uthe njengoba uzozivakashela wathi ufisa ukuwinisa iskipa esisodwa namhlanje. Sikhona iskipa esisodwa. Bafowethu kuneskipa esowinwa namhlanje. Umbuzo sobuza nje la umbuzo osimple. Kambe ulwazi uthe ibrand yabo yini igama layo. Meke wasitshela igama lebrand yabo. You've got that t-shirt for yourself. Kunjalo nje kanza kwethu. And ayihambi ngesize ke ma if ugqoka size large one extra large ungasithinda sikuthunge leyo size nginyanzelanga ukuthi sikuba khona usmall sewuzogqoka usmall nabo. Yes. Okushuthi le size ekhona lo muntu owinile le size ayigqokayo uzomenzela yona. Nizoleke bafethu exactly le size le oyigqokayo lapha ekhaya makuwukuthi ukwazi ukusiphendulela lento izokwenzeka kanjena ke sizoposta lapha kwi page le Durban Network on Facebook siubuze lo mbuzo ozophendula kuqala aqondane nempendulo. Wow, zitholela iskip lwazi sesivala mfethu. Abantu bafisa ukwazi ukuthi bakufica kanjani bakuthola kanjani. Bebeloko bencoma abantu since sosigqokisa nathi la Durban Network. Abantu bafisa ukwazi naku ufikile sebeyakwazi bazofisa ke obvious nokuthi ba order kuwena babone nezimpahla zakho. Sicela usiphe ama social media handles wakho ukuthi utholakala kanjani. On Facebook kubhalwe knowledge PS Sun lakini it's knowledge lo lwazi but in English PS Sun yabo PS Sun ngaze emva weligameli is because P stands for igama le OLED which is Philisiwe and then S stands for Siphiwe time and then I'm the sun that's why it's PS Sun. Oh, PS Sun. Most likely ngibizwa ngalo but ngokuba sengishintshile nami indlela esendiyo because lastly bengiwumculi nje mina ndizirepela yabo. Oh yes, yeah. That's why ngishintshile so sengilwazi kanye knowledge ngoyabo because sesikwi business. Yes. Knowledge PS Sun lakeni
same applies na TikTok, but masungena ku TikTok kuzovela ukuthi well tradings yabo. Ku WhatsApp inamba enitholakala ku 071 751 5594 yabo. It's 071 751 5594 yabo. Yatholakala ngiqoke nje kanjena ku profile picture uzonibona ngakayishintsha. But lately ngizoyishintsha mhlambe ibhale well trading. So nje abantu abafuna yonke into yakho anything related to you as long bengene kulama details owashiyayo bazofika bakuthola. Bazothola yonke nanokuthi mawufuna ama design ahlukileyo ngiloku ngiposta everyday ama design amasha yabo everyday ngiloku ngishintshe indlela yokuthunga yabo. But ngikhona nje full time on every day, not like sometimes in their post. Nanokuthi kubalekile uqala ubheke i-background yomuntu ukuthi lento uyayidayisa nyani na noba uposte nje because ungeke ufike khona ama post ayi2 empahla mhlawumbe uposte last year December waposta this year wena somfakela imali unayo neshono ukuthi uyayenza leyo qala lapha izigemela uqala umazi umbaye okanye mhlambe even nami umuntu mayi order kimi ngiqale ngingamsendeli izinto nisave inamba yakhe ndimtshela ba maka save yakho so nizoposta with status akwazi ukuzikhethela yena pha abone ba anyani legit le ubale yangivela uthenge nje yabo because igcina sebangathi nathi sizizigame sesifela into esingayazi. Yes. Last question Lwazi, mhlawumbe abafana basasebancane njenganawe abahleli lapha ekhaya who wanna be something, who wanna start something as you did, ungathini kubona? Ngeke ngayisho kubalekile yabo ukuthi abo mawufuna ukuba yinto zamandlela yonke ukuthi uhlangane nabantu abayenzayo yona ungathi ufuna ukudlala ibhola uhlale nabantu abadlala ivoli yabo ayifane yonke ngeke ukwazi akhona uzoyifunda lapho kufana nobo bakhaphela okanye uyifan yabo abo kanti mawuthi mhlawumbe ufuna ukudlala ibhola ulo uyocela indawo zokujima pha ebantwini abadlala ibhola akubaleka ukuthi uma ecaleni wena ufuna ukuba yile kodwa uhamba nabantu abakanje same applies yabo masikhula mningi ama temptation njengokubhema kanje nje uzibona ungathi uthanda ukusela. I'm not saying isingaseli but nawe yonke into yenze ngesidimo wazi ukuthi at the end of the day yonke into inama consequences. Yes sir. So uma wenza into wrong most of the time ama consequences azofana nayo. Same applies as mawenza into right uyazi begcineni ikhona into right ozoyithola emva woko nanokuthi noba ungangumuntu oright at the end of the day abantu bazokwazi ukukuthemba bawazi ukuthi mhlambe mawuveza into usethi nanga umbono wami abone ukuthi lo mjito uright lo yazi ngamncedisa kulento ngoba ngeke ukwazi ukuthi uyabhema uyahlupha endaweni phinde uzocela ukuthi ndincede nami uzobona ngathi uzongichaphaza benzeka kanjalo kumele uzame uhamba nabantu abenza lento uyifunayo uma ufuna ukuphumelela uzame elifeini noma into noba ungaboni bakuyiwa ngapi kodwa mawusasebenza nje ubheke la ukhona ungabheki le kude because at the end awuboni oba wenzekani lapho balekile nje into kanjalo akhona ithini engayisho. Yes sir. Nake nabangani yabo abangani banayo into yokufaka ecaleni abangani behambe nabantu abenza into eziright nje uyi associate nabantu abenza izinto eziright. Usho kanjalo ke wengane zakwethu ulwazi lakheni we-World Tradings we label ekuthiwa i-World ebesinayeke namhlanje e-studio siluvala ke kanjalo ke uhlelo lwethu layo iDurban Network. Ngani zakwethu njengoba nisibona sigqoke kanje iyona lensizwa i-World Tradings eyenza ukuthi sigqoke kanje. Siqhubeka niqhubekeke ngani zakwethu nimsupport njalo. Just go straight to his details la washerile ku social media yakhe ningene ngobuningi and order look at impahla zakhe nizibhekele nina noma nibuka iDurban Network nizozibona ngaso sonke isikhathi impahla zakhe sivala kanjalo ke
uhlelo lwayo ke Durban Network sithi nje kuwena abake babonana baphinde babonane danko Hammer,